Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, magdaag ni kita di ESC me candidates dan binhe. Okay, si ko ito magmaap ni hadja si me mangga umasik si candidates hinduk. Congratulations si me umasik si candidates hin. Okay, magsuko si Kaam. Okay, ko ito pakitete si Kaam bang sine maka win. Inine first winner 10 si Kadesi F. William. Iya first winner 10. Congratulations si Kao. React nun. Ang pagkandungibo. Walo ahatos. Duk ito kayo. Ugos. Share nun. Enem po. Ang patnibo siyam hatos. Duk lima kayo. Pinag-plus iye. Manjari. Pitumpuk walo ngibo. Pito hatos. Duk sampuk duwe. Kao first winner. Congratulations si Kao. Ubus si second winner isa Asnida Jaafal. Kao second winner rin. Congratulations din sa damikyan si Kao. Okay, react nun. Pito ngibo. Walo hatos. Duk walong pito. Ubus share nun. Enem puklime ngibo. Ampat hatos. Duk limim puklime. Pinag-plus iye. Pitong puktelo. Pitong puktelo ngibo. Telo hatos. Duk ampat pukluwe. Okay, congratulations si Kao second winner kayo. Ubus si Pasunong si third winner Pats M. Madjanol. Kao third winner in. Congratulations Luis at si Kao. React nun ito ngibo. Telo hatos duk telumpo iyang react nun. Ubus share nun enem tukwe ngibo. Ampat hatos duk telumpo pito iyang share nun. Ubus pinag-plus iye. Manjari enem puk siyam ngibo. Pito hatos duk enem puk pito. Congratulations si Kaam gaya. Mikil nga si Kuwaito. Kapitete ini iye may painte may winner kan din he. Nakisap kita may painte may ano sa iyan pinayaman may painte din na kita sa amin maghinang sa inin eh. Okay, magsuko si Kaam. Si me mangga malangkeo painte iyan may react nenduk may share nen ga ne ilamod painte binettad to usulat nindiya tapid giga do siya umasik magmaap ni hadja si Kaam kay mon painte iya mangga maumasekin. Congratulations si Kaam may maumasekin si tulungan. Magsuko ni hadja si pag-join banda sa Kaam Jumo. Okay, si Kuwaito inin ni painte second winner 10 Asdina Jaafal. React nen itungi ko walo hatos duk walong pito ubos share nen enem krimeniro ang hatos duk krimi Asdina Jaafal ini iye second winner din si candidates niya. Ubos may sindueto demikian yung ganiro 20 pinayang okay na ini hadja may sinduet pinayamin niya iye ni hadja may winner 10 may pinayamin ni hadja kay ubos si Kuwaito first winner 10 Kadesi F. William iye first winner 10 ubus iye react nen 10,000 walo hatos duk ito kayo share nen enem puk 4,000 siyam hatos duk lima kayo. Okay, en share nen banis manamay. Ubus si Kuwaito si third winner 10 isab may sinweding din inano pinalagay palaro na dyan. Si third winner 10 si Pats M. Madjanol react nen pitungi mo telo hatos duk telong po ubus share nen enem puk 2,000 ampat hatos duk telong puk pito. Okay, magsuko na hadja si Kaam Kemon si iya may pag-join din basa Kaam Jumo kung pinahingihan masiro tambah-tambahan tabi magsuko ni hadja ininen aratoy sa binilang ke Muhammad Abdul Jalang. So garo ni ang upugan na sinit tulungan lepigit tulungan o kalagihan tenbin komein ni magsuko si Kaam Kemon inshallah murah-murahan tambus tabi pabalik sunuan tabi sa pabalik magsukol. Okay, alhamdulillah magsukol ubos ni kita bi mag-itong iyeme candidates tenbin magmaap ni hadja si me masumakain look congratulations si me masumakain. Okay, kumisayan ne dasa kay patantawi mag-share to si me video tabi do subscribe to jam YouTube tabi magsukol ni hadja si me support din. Okay, inshallah masiro ni alola tabi pabalik daran ni balik-balik ko niyan. Okay, magsukol.